Assalamu alaikum. Dünyada yaz. Yazıl şiiriyetinin tantanası. Tantana ol. Abdullah Tukay'ның tuğan günü. Bugün Tatar dünyası büyük şairimizin tuğan gününü beyram ete. Hayırlı gün, hürmetli milletteşlerimiz. Biz Kozan Devlet Opera hem Ballet Tiyatro binası yanında. Tukay heykeli karşında. Hayırlı gün hamnagizge. Mında bir neçe minuttan şiiriyet beyremi başlana. Kozan'ın naq üzerinde. Şulay, eligi şaranı siz Yaman Gasır telekanalında turu efirde koruya olacaksınız. Bu günün en meşhur şairleri şiir yaşayacak mında. Hem Tukay'ın tuğan gününü kutlap, en matırcılar yangırayacak, en şep şiirler okulaşak. Şiir demek. Ayı. Kirlene üstüne ruh, hiç ümit vicdanğa yok. Niçindir jir yüzünde tenge munşa, jonga yok. Jonga dava elbette ol sengat. Olmaz şiirge köşte demek, tantananı başlar vakit jitti. İhtibarını sahneye yöneldik. Beyram bilen cemaat. İşlerge kün, işlep argaçtan birilgendir. Tыныç yıklarga, tün. İrte tırgaçta yazarga, dersin ukurga tutun. Tınma, işle, tırmatik, tınsan tınarsın, jımha kün. Kür, nişik işle kayaş, irte tırra, dağma tırra. Kün ızın kökte yüze, hem gün boyunca yaktıra. Sonra arıgan tüslü, ul irnip gine dağğa bata. Yıkları het, yal ite, hem şir yüzünde yıklata. Sen kıyaştan örnek olsan, işçihat etsen haman. Küp arasında kıyaş kök, yaltırarsın bir zaman. Bir zaman eğlenip bakkan idim artka taba. Ah harabiş, suanalısı da benim arttan çaba. Kışkıradır, koşma koşma, tuğda ey kara. Ne galasın sinanı, ul bitminem aldım tarak. Min koşamın ul kuadır min koşam. Şul kaderli kırtınış, hiçbir kişi yokuşmasam. Şul reviş yaşamışıp, jittik avulga bir zaman. Su anasın korga, üterildi bar şehit. Vavda, hav. Bir tuktami itlerire, su anası korku bitlerden kirige yigirem. Kıyaş eytti. Haman beni yaktırırmın ve bir de batmamın, yanıp dururmın. Dedi yangırda, her günne yavarmın, kara jirne yuşlar yılgalarmın. Kıyaş karşı dedi, sen bek yuşlu, yavasın balşıratıp hemmet işini. Soğundan onda botkak, mında botkak. Senin bar bilgenin jir bulşıratmak. Yuşlukten igin, oşluk şeridir. Mujiklar yavmasaydı diftelidir. Dedi yangır jopta. Sen kızasın, iginni yandırasın hem kırasın. Oşulandı kıyaş bu sözge, kızdı. Oşudan ısılıkta hatten uzdu. Dedi, men biçimişlerini pişirgen nurumdan canlıcasız fayda görgen. Dedi yangır, olarını sen pişirsen, men bit, üstürem hem su sibirtem. Eğer men yavmasam, bağılar şingerler, bulunluklar, yeşillikler kiberler. Kıyaş, yangır eli küp kışkırışkaş, biri-birisin yamanlarga tırışkaş. Tatılaştı, kiliştiler ahırda. Bu günden söz kırıştırmazga bir de. Niye üçün siz sayıramısınız andıgaş? Şat bula kümülüm minem,
Син сайрағаш, шитлігін әйбәт, янында бар ашың. Ник көңілсіз син бұлай, бүктің башың. Ах, минем сайраш жерім урман иде, анда һәр түрлі қызық туған иде. Мин бұл жерде неге шатлық көрсетем, анда 3 баш кішігім қалды ятем. Һәм мені анда тағын достым күтә. Сағынау, сарғаяу, ут ета. Білмейсінме син, шиттен тұтқынлығы. Болса да алтын, хаманда шитлігі. Алайса, мен іші көштім сиңа. Бар, азат бұл, қыл меңа изгідіға. Бар, жаным, инді яшыл урманға үш. Тез етем күшікларым білән қауаш. Телим булырга мин инсаны гали. Тели күңелем тавалли бит тавалли. Күңел берлән сыйям бәхетен татарның. Күрергә җанлык вакытын татарның. Татар бәхете өчен мин җан атармын. Татар бит мин үземдә шын татармын. Хисапсыз күп минем милләткә вәхдәм. Кырылмассызмы? Валлаһи әгълам. Апуш балалар театр студиясы болды. Жетекшісі Алия Файзрахманова. Hürmetli cemaat, kan kardeşler, bugün Tuğan Tilkini, indi o bizden ilk şagirimiz Abdullah Tukan'ın Tuğan Kini'ne bağışlanan. Yaşasın Tatar tili, yaşasın Tatar milleti. Mine şunday vazifa yüklendi, min sizge bildirem, ilan etem. Bu yılgı Tatarstan'ın en yuvarı bölegi Abdullah Tukay isimindeki devlet premileri kandidatların bana birsin tavalıyım. İkincisi benim dostum. Ettiler indi bana bütün hizmetçilerine Tukay premisin biri bitiresin deyip. Lakin bu şayartı, bu Labib Liron, bu bizning en ataklı şairlerimizin birisi, bütün janrda da yaza alatırgan kombayn gibi, yüzü ura, yüzü suğa, yüzü işkirte. Jilgere. Labib. Hem Anatoly Yegorov. Onda mı iken o? Yoktur, lakin biz indi Tuğan Tilkini'nde bizning birden bir Tatar tilli, Tatar şairi olgan Labib Lironga söz veremiz. Rahmet halkıma, rahmet Tataristan'a, rahmet milletdaşlarıma, kalemdaşlarıma, bana her daim tilektaş olgan barcha toğanlarga, karındaşlarga. Bari ilim tilim bilen bäxetli bola alam. İlimden de, tilimden de ayıra kurma Allah'ım. Tatar ili bulganda, Tataristanımız bulganda, bizge yaşarga da yaşarga eli. Tilimizni saklap, min indi Tukay gününde Tukayga nisbetli şiirimde okuyum. Tolstoyda minim hiç işim yok. Pushkinda da minim yok kaygım. Dünyadagi barlık büyükten de büyügrek minim Tukayım. Söz bulsınga söylev tugel birde. Hiç etkenim tugel söz yoktan. Büyükler küp, Tukay birev. Bina 1000 mertebe yakın. Öz Tukay. Gogol bulsan ide Lermontov'ni. Ayırması mina yok anın. Min Gogol'nin şinilinden tugel. Bişmetinden çıktım Tukay'nın. Şiir itip yatlayım bu dünyanı. Ki itamın künde söz itam.
Шигыр дыгам Тукай кыйбылам минем, мин Тукайга карап йөз тотам. Башка халыкларга катышым юк, бүтән милләтләрдә юк кайгым. Мин туялмам җырлап үз халкымны, мин туялмам җырлап Тукайны. Мин әле кая барам дип дәшәм, безнең димен барыр юл кайда. Юк үткәнен түгел, татарымның киләчәген эзлим Тукайдан. Хәбәр көтмим ерак йолдызлардан, юк кояшта эшем, юк айда. Үткәннәрдән кайтып килгән чакта, тукталасы иттем Тукайда. Рәхмәт барыгызга да. Bizden kileşek uğrundan bizim Tatar bağlar için bir küp işlegen yazgan kişisin unutların için Tatarlar. Rahmet. Şuşu bugünkü vaziyet vakitinde benim bir yazgan şiirim iskgeçti. O Tukaylarını da, Celillerini de uylap çün şairler tundu. Бұғыланған шақта ил қарабы, дауылларға ұралған шақта, ясақ тәләп ете, ясақ сыры мәрхәмәтсіз диңгіз, қырбан керек бұла ясаққа. Иң мүкәддәс жанны тәләп ете, чын шағирінің фидаи шағы дауылға тиң, кете аны диңгіз, мәңгілікнің salkın kışağı. Rahmet. Hazır sözünü bana bultur hatırınızda bulsa min şuşu şiir beyremin alıp barıga ingeç şairlerini bilgilegen idim. Bu yıl bizden en ilken şair Nedif Kataşka şuşu vazifa yüklene. Tataristan'ın halk şairi hem büyük bir premierler oynadı Nedif Kataş bizim barımızın da stazı. Быйылгы лауреатларны бүтүн майдан белән тагын бер мәртәбә котлыйк, кул чабып һәм шагыйрьләр бәйгесенә күчик. Без инде монда өлкән шагыйрьләр 50-60 еллар буе бу майданда күпме шагыйрьләрнең чыгышын кулак аша һәм йөрәк аша уздырганбыз. Uzak ayarlıp durğandan soň Hasan Ağa Tufanның çıgıp şiir okuları bugünküdey hatırda. Ol tuğan tilimiz için yanıp söyleydi. Şabatalı şakta yuğalmadı. Tataristanlı şakta yuğalmaz. Tuğan tilimiz diyen bu olmaz. Deyip söyleydi Hasan Ağa. Ona kuşulup anın dostu, anan yekrek, Sibat Ağa Hakim, mındıy sözlerini tribunadan jitkireydi. Mektebim de, dilim de sin Tukay. Tukaydağı kibik dil koyda. 1000 yıldan sonra senin bir halkım Koytasını bilem, Tukayga. Şuluk maydanda yaşlardan bizge küreşçiler gerek. Biz ülerge tügül, biz yaşarge hüküm edilgen diyen yaş şair tavşağı yankıradı. O yaş şair bugün Uzi Aksakal, Tataristan'ın halk şairi, Tataristan'ın Tukay ismindeki devlet Primes laureatı, Tatmilya'nın generalli direktörünün küp tecrübeli savitnigi Ravil Feyzullin. Hürmetli millettaşlar, hürmetli konaklar, edebiyatımızın süyüşçüler, bugün şundan da zor beyrem. Hem ikinci yaktan içinde bugünkü vaziyette,
бүгінгі қаттаулы шырда ішінде жаны болған, ғәме болған әр кіші өзінің ватанының язмышы турында, ili yazmışı turunda, tili yazmışı turunda, gelecek ballarının, buğunlarının yazmış turunda uylana deyip uyluyum. Mana bu hazır okuyacak şiirim, şunun bir belgisi deyip hesaplıyım. Saqlıq Respublikana deyip atalan şiirim. Atlantida kalkıp çıkıp, көтерсін еді өзаңны. Көңілді ерткен дәулет бар, Saqlıq Respublikada. Губерниялап, дүгібірдетіп, тарқатырға татарны, ақ патшаларының қиялы, Saqlıq Respublikada. Сен түләмі, қатар байымы, ұнытмық, пайдан келіп шыққанны, ilge, zakat, ülüş çıkar, Saqlıq Respublikada. Demokrat mı, komünist mi, un mu, sul mu, orta mı? Gerek şakta anlaşıyık Saqlıq Respublikada. Bəxit dilinde yaşayım deyip, ayta almayayım inanı. Kim bulsak da cepteş bulayık Saqlıq Respublikada. Eyler kuturuna deyip, ahlak yok deyip, bilem, kimdir, sügünedir bugün, attanını da ananını. İmenlik bulsa düzer biz, Saqlıq Respublikada. Cumhuriyet deyip, şın yerlerinin küp aktı şahit kanı, Respublika. Latin sözü, büyük isim, Saqlıq Respublikada. Alıştırışlar olsa dilini, jırını, imanını özlerin için alıştırsın Saqlıq Respublikana. Tatar kayda yaşasa da Kazananın bakkanı üzmeyik kardeşler ümitin Saqlıq Respublikana. Tarihka kirgeninin, tren kirgeninin tarihta kalsın canı bir taraflık şırı tügel Saqlıq birge Respublikana. Быйыл бик күп шагыйрьләрнең юбилейлары узды һәм узачак. Яңа гына Әйбит Әли Мәүлә Кулыйның бәйрәме узды Битрәш районында. Яңа гына Кандалыйның юбилейлы парата мәкаләләр чыкты. Ибраһимов юбилее, башка шагыйрьләребезнең. Бүгенге митингта алар шигырьләреннән дә кайбер юллар әйтелер. Yakutlar табыладыр вакыт белән, вакытлар табылмыйдыр якут белән. Кандалый шигыреннән. Энҗе алмазлар югалмас, һәм ятып калмас, үтәр. Бу büyük шагыйрыбыз Дәрдемән шигыреннән. Bu энҗе алмазлар барысы да безнең рухи хәзинә турында. Ул хәзинәне саклаучылар бар. Җыен фондының шәхесләребез сериясыннан менә яңарак кына Тукай турында 2 томлык. Шулай ук Токташ турында, Мәҗит Гафури турында һәм иң соңгысы аның архивыннан алынып Нәкый ага Исәнбәтнең бер качанда басылмаган әсәрләре чыкты. Bu işlerinin başında Bin Klub җитәкчесе хәз яңа гына үзенең 75 яшен тутырып ил агалары кырына баскан Татарстанның халык шагыйре Тукай премиясе лауреаты Разил Вәлиев. Туган телдә җырлый чишмә, туган телдә шаулый таулар, туган телдә дәрсәм генә, туган җирем мине аңлар. Туган телдә дәрсәм генә, туган халкым мине аңлар. Үзгәрергә,
Canını talqi haman zaman uyu, Tıştı indi sağış yüzlerime, Yaşap bulmay ülük yaşaganşa, Kirak bizge, kirak üzgerirge. Yaşap bulmay ülük yaşaganşa, Ton şafağı minim gözlerimde, Nur üstüsüm kile tuvar kunge, Kirak bizge, kirak üzgerirge. Nur üstüsüm kile tuvar kunge, Nur salasım kile sözlerime, İtagimden tarta qara tunlar, Kirak bizge, kirak üzgerirge. İtagimden tarta qara tunlar, Şanalmim qayşaq tüzerime, Yana kunge, yana kişi kirak, Kirak bizge, kirak üzgerirge. Yana kunge, yana kişi kirak, Basmak bulam zaman izlerine, Aldan bara aydap tuqay ruhu, Kirak bizge, kirak üzgerirge. Aldan bara aydap tuqay ruhu, Xır memleket hazır süzdegine, Tuqay özü derşa kebek bugün, Kirak sizge, kirak üzgerirge. İl üzgersin için, in evveli, Özü bizge kirak üzgerirge. Tuqayımızның şunday sözleri var. Gelir zaman her şairinin gümür yolun, her bir günün, her bir eserin izmez sözge söz öğrenip çıkarlar halde. Onday galimlerimiz көп bizning. Lekin şair da, galim da bolgan kişiler, bizim şahıslar az idi elime kadar. Kozakta, Kırgızda bir söz var. Abay tanışı, Toktagul tanışı. Yani onun icatını öğrenişi. Bizde menen şulay, Tuqay icatın öğrenişi, bürtüklep öğrenişi kişimiz ol Zinnur Mansurov. Ol onun bütün ilge, hatta şi dillerge tanıtırga, kolundan kelgenin barısında büyük büyük kitaplar çıkardı. Şuna göre men Tuqayны tanışığına tügül, Tuqayны tanıtушы деп атар идем. Татарстанның халық шагыйры, Tuqay премиясы лауреаты һәм Түрксой буенча Түрки халыкларының ел кешесе булып танылган Zinnur Mansurov. Kimler dip atılgan şiir. El-Misak'ta bütün ruhlarını Allah türlü itip bar kıla. Kimlerinde derte başı bilen gaziz dilibizge berile. Bizde haman seyir hüküm yaşı. İlnin kimin aşar, kim yakşı, kim neranda şulay haktan uzıp ağızlarını biklep duymakşı. Başka sıymaz haller ortup tura, dünyalıkka sin göz salgına. Kim neranda Tengri onlar tilini temem bilmemişke soluna. Gurdesinden münkir ile nenkir sırav alır millet dilinde. Kim nerede kündeş kavim için mekir kırıp yata tününde. Katgiyetli karış katındadır, tamirlarını kiser şın koşu. Kim nerede yazmış şartın bozup ümmetime Yasin çıkmakşı kimler? Rahmet. Hazır maydanda jır Tataristan'ın halik artisti Zeynep Ferqettinova. Rahmet. Hayırlı gün barınızga da. Bayram bilen. Bayram bilen. Halkım. Erkayıl
Зайдулла, Азат Хусайнов. Yırak ғасырлардан татар сөзі келіп жеткен біздің күнлерге. Яқты йылдыз сыман қабынада yol көрсете қара түнлерде. Мехрибанлы болып, мәрхәмәткә килеп, bu жиһанға қарай келіп. Сақла яңа күнне, яқла туған тілне, татар иле булыр мәңгілік. Сақла яңа күнне, яқла туған тілне, татар тіле булыр мәңгілік. Bizning yanaşabizda hozir bu yilgi To'qay premiyasi laureati Labib Afadaliron chin ko'ngildan qutlaymiz sizni. İhlasdan qutlaymiz. Rahmat. Siz javob berib rahmat aytganda ayırma tatar tilinden tuğan ilimden ye Allah'ım degan şiiringizden özük kitirdiniz. Bu şiiri yollar gına tugul enindir ant, emanet gibi yangırı. Mınday kararga kaçan kildiniz Labib efendi? Mine bu gasır, yana gasır başında şonday şiirler yazıldı. Tuyumlu bulgamı, sizimli bulgamı bizden televizge karata, milletibizge karata, nindedir mine hücumlar bulur degen uy bilen men şunun saklanığı yüzünden halkımızı saklav, televizyonu saklav yüzünden yazılgan şiiri yıllar idi. Bir neçe şunda şiirler yazgan idim. Hem men ana xatirimde kaldırdım. Joy çıkkanda mine halk köp yılganda şunday şiir bilen başlap jiberem. Elbette bilgili her bir şair To'qayga müracaat ede, onun icatına müracaat ede, üzündendir izlenüler, şağıştırılar taba. Siz de min To'qay bişmetinden deyip yazgan yollarınız var. Mine To'qay şiiri bilen bugünkü şiiriyeti alar güçlü ehemmiyetke, tesirge iye mi şağıştırganda? Şınlap da sözler, zamanında To'qaylar görkülgen eymen, To'qaylar, Sağit Remiyevler, derdimetlerinin şiirleri her milletteşimizin yüreğinde bulgan diye etirge bulayımı. Alar ruhlandırgan yeşerge, milletinin üstesine dertlendirip durgan. Anlasın 30. yıllarda şuluk Toktaşlar, anda Sirin degen şairler, dertli şiirleri bilen kolkup çıkanlar. Buğundan bulgan Feyzullinler, Rüstem Mingalimler, anda Arnat Karislar, buğundan Zülfetler, Müderris Aklemler, emine bözlüğünde Arkayı Zeydullarlar, andan Gazını Muratlar, Leys Ülkerneyler, hem elbette aralarında minde vardır diye bilimli Levip Liranlar. Hem biz elbette barımızda kalem ehli bulgan her birimize biz To'qaydan çıkan barımız. Biz To'qaydan ne şuna göre mininde biz barımıza To'qay'ın bişmetinden çıkanız diye beytem. Bu min özümle etsem de kuvve biz şundan çıkan. Hem biz indi bütün icatımızda To'qay. Labib efendi, amine bugün şiiriyetinin kışı ne derecede ol? Mine 60. yıllar bilen şağıştırganda, To'qay şiiri bilen şağıştırganda fikriniz neşik sizin? Bu sırağa buraya cevap vereyim. Şenlap da 60. yıllarda uzan kasın 60. yıllarında bir küteriş var. Yevtushenkiler, Vazninsinskiler şiirinde anda Billah Madulinalar, Robert Rajistinskiler dürte bulganlar. Bizde de çocuk Tatarstan'da Robert Akhmadjanovlar şunda mine küteriş var. Men hazır oylayım mine bu til vaziyetleri getirip çıkardı şiirge, sözge ihtiyaç gelip çıktı. Hem mağasamına konsertlerde katlaşabız, jırçıların konsertlerinde anda şiirler yangırı. Hem ayrımına şiir beyramları kişilerinde de şiirini halk yutulup tınlay. Üzmüşe, kuymışa, toralmışa tınlaymına bar ihtibarın yöneltip. Şuna göre şiir eli küterilişte, eli küterilip kilgenler şöyle eli küteriş. Prezident kolundan devlet premisi ol derecegene tugul, ol özüne göre nedir cevaplı bir vazifada. Bundan sonra icatınız niçik özgerir diye bilirsiniz? Benim özüme koygan, benim yaza başlaganda özüme koygan maksatlarım var idi. Menenin köp medreşinde şu bara köp medre turmuşka aşıra baram. Lakin eli benim turmuşka aşıp bitmeyen hem eli gümümen tutunmagan basularım var. Kerip çıkası basularım, yazası, icad itesi, proza eserleri yazasım kile. Allah'a Teala şu ömür verip talant, icad dertleri bir sündürmese, kanatlandırıp dursa yazarga da inşallah. Şundan da şeşuge yakınlaşkanda şiir bilen şağıştırığız yokka tugildir. Demegel işkertilmegen şiirleriniz boytak icat ülkesinde. Şeşesiler var, şeşip andan uğuşu yasalar var Allah bilse. Şoşunday maksatlar bilen yaşayabilir. Rahmet sizge bir zor Labib efendi.
Әңгәмәгез өчен, хәзер инде бүгенге шигъриятны тыңларга, игътибарны сәхнәгә юнәлтәбез. Эшегездә уңышлар сезгә. Бәйрәм белән. Савап. Юкса ут. Афет юкса. Алфавитны арттан башласаң, юктан башка. Барсы ялган булса, юк бәхәсе булса, газап, яшьләр хакыйкатьне ярып салыр өчен ни диярсең? Дәшмә. Хәзер инде яшьләребездән шагыйрәбез Гөлүсә Батталова. Кесе тулы давыл, dünya тулы дәрвиш жанлы бәндә. Йөрәк белән йөрәк ничә кабат зан бүлгән мәлдә. Мин бары тик яшим. Рух зинданы шыгрым, шым көткәнгә дәшил инде сафта. Исән кие җиназаңны укып, күмеп куйган чакта, мин бары тик яшим. Ашык-пышык ак ямаулык тегеп күңелдәге кергә, 7нче кат күк дип белгән, йолдыз тулы җирдә. Мин бары тик яшим. Шытмаган гөл, юш килмәгән төшнең 1000 кат алып үчен, йөрәгемә ачкыч таба алмыйча, ваз кичкәннәр өчен. Кабатлыймын. Мин бары тик яшим. Хәзер сүз биреләчәк шагыйребез элек Актаныш таңнары дип аталган Агыйдел дулкыннары дигән түгәрәктә бик күп яшь шагыйрьләр тәрбияләде. Әйтик, Лилия Гыйбадуллина һәм башкалар. Бүген аннан безнең язучылар берлеге рәисе булып эшләгәндә бик күп яшьләрне майданга чакырды. Шундай митингларга, залларга бик күп ярдәм итте. Шундай шагыйребез Мөхәммәд Мирза. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Гомер иткән һәр көн сынау, галәмнәр катламында өлгергәнлек улпатлыкка, бар кешелек, барча кавам, һәр инсан сынау тота. Вакыт кына түгел бизмән, бердән бер ул, тик ул гына хак баяны бирә ала. Халыкларга, патшаларга, шагыйрьләргә, алыпларга. Бүген вакыт бизмәнендә халкым көне, ниләр язган, ни күрсәтер хак хөкеме. Вакыт бизмән күзгесендә ачык күрәм, шагыйрь патша, патша алыр. Шагыйрь алып булыр көннәр килә безгә. Хак Тәгалә күз алдында бехисап күп таланса да, 4 тарафка таралса да, канга батып кыйналса да, нахак яман ат алса да, кыйбыласын хак иманын югалтмаган халкым бит ул. Вакыт бизмән күзгесендә ачык күрәм, шагыйрь патша, патша алып шагыйрь булыр көннәр килә безгә. Каршы алыйк киләчәкне якты өмет иман белән. Каршы алыйк киләчәкне якты өмет иман белән. Амин. Яңгыр бераз ялгыштырды, рәхмәт. Мөхәммәд Мирзабыз
Республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты иде, ягъни әйтергә тоткын. Шулай ук Татарстанның халык шагыйре республикасының Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты күренекле шагыйребез Газинур Мурат. Hüküm etme, hüküm itilmezsin. Gökten ingen tevge haberdir. El-Misak'tan kilgen kitap sözün, hakiretler yazık haramdır. Uğurut tügel, tuğurluğa bulu kivek, şulay kuşkan kitap yaşarga. Kassaplıklı kesip bitken işin, kupkanda bu jirde, mahşerde. Kon kıyışı, can kıyışı bulup, bağımtağa barma üşüne. Haram bilen tügül, halal bilen yaşav indirilgen kişige. Yamanlıkны, yolgan bilen yamav, ilge kilgen en zor kazadır. İlde haman kanun işeygende, ozgınlık da şulay ozadır. Kitap sözü, ingeçtinde dünya, kovuş yılda güye ütmegen, ilde haman kanun işeygende, ilinin başa çıkmaz fitneden. Bir kanunu minge eylengende, minge tüllengende üzeriz, Sivat küpüründe kişeriz kök. Tuta olsak kitap süzen biz. Hazır sahnege uluk konaklarımızın şakırası kile. Markabay Amatov, Kırgızistan Respublikası Alato jurnalının baş muhariri, Kırgızistan Respublikası'nın halk şairi, Asker Daduyev, Kabarda-Balkar Respublikası'nın intellektual hukuk uzagi direktörü, bütün dünya Türkiye Yazıcılar Birliği'nin kengeş mağazası, şair, Sayat Kamşıgır, Kazakistan Respublikası'nın Altın Saka Naşriyatı'nın baş muhariri, şair, rahim etiniz söz sizge. Gabdullah Tukay, tuğan ayılım, menin koturmamda. Dönsö dögü, ayılım turgan, ön başka, bulağı var, tamşandırgan, mölkaşka, bar süyküm, sunun damını tanımal, tuğan ayılım, denem, kanım, canım al, uşul jerde, Kuday maga can salgan, Kur'an sözün okup mında, tan kalgam, tata aldığın, bilip joldun, aldımın, üyröngömün, paygambardın tağdırın, közde kalıp, balalıktın elesi, alıp ketken, meni mezgil kemesi, gelecektin, ulu jolun, karagam, boros salıp, baratkanda, canagam, köptü gördüm, ömür sapar uzunda, köp yol gütöt, meni uşul, uçurda, meyli tağdır, arkayacakta sınasın, tuğan aylım, cürögümde durasın, tuğan aylım, karegimde durasın. Alga İldar Turgulu, Azerbaycan Respublikası'nın intellektual hukuk uzagi direktörü, bütün dünya Türkiye Yazıcılar Birliği'nin kengeş mağazası, şair, kaderli dostlar, kaderli abiler, apalar, ben Azerbaycan'dan sizlerge odlar elinden, Azerbaycan elinden kutlaylar getirdim. Tatastanımıza, Kazanımıza yazdığım bir şiirle sizi şereflendireceğim. Ulus öz kökünde, dilinde yaşar. Bu sese gelirem, üne gelirem. Kardeşe sevgisi elinde yaşar. Boyu bir, soyu bir, tane gelirem.
Bəxtimiz çəkməyib yazana tərəf, getməm səhvimizi pozana tərəf, bir əlim uzanıb kazana tərəf, Tatar abıy dönüb yenə gəlirəm. Musa Cəlil adı sözə bağlıdır, sönməyib ocağı közə bağlıdır, özünü yaşatmaq özə bağlıdır. Tanrıya gəlirəm, mənə gəlirəm. Uludur idili, axır hələ də, bir canı ovdadır, biri tələdə, başında şimşəklər çaxır hələ də, dumana gəlirəm, çənə gəlirəm. Dayanıb hər igid bir at belində, danışan tarixdir kağan dilində, Abdullah Tuqayın Toğan dilində, bir nəğmə çələngi sənə gəlirəm. Pozulub səhvimiz qatardan keçib, Orxan adım 30 Tatardan keçib, Könlüm yenə də Bulqardan keçib, Qutsal Sabantuya günə gəlirəm. Ulusun tarixi dünə boylanır, Metədən dərs alan önə boylanır, Türkoğlu ötdükcə günə boylanır, bayram görüşünə şənə gəlirəm. Rəhmət. Birinciden Kafkaz'dan işçi salam, Elbrus Tav'dan, Minni Tav'dan. Ma bu jurnalda biz yaxşı, iki alamat Tatar yazıcılarını, şairlerini basmalayız. Karaçay, Malkar okuvçular Tatarstan'ın edebiyatı bula şağırı mamında buladılar. Bulayda sağınıp gittiniz. Bizli tilimiz Tatar tilge en karşı tildi. Ana sebeple Abdullah Tukay'ı Rusya'nı vardı. O Mikhail Lermontov Tukay da ana köçürüydü Tatar tilge. Ana Tukay'ını cerinde bizni ana tilimizde eşittirge süyeme en kıyın nazmularından biri köm kökte bulutlar dizilgendili, ak nakıtlaça baradıla gün göre, kış şımaldan cenubha düzelgendile, tüzde kesimçe alada sürgün göre, kimde sizni örgüde de tınç koymagan, zar şu yokla mı satkandıla, o gözü ne de kadar mıydı, kan içi doymagan, neksiz mudaha, günah sizde jogası, Mon sabandan ergip kişi kaçmaydı. Neksiz mudaha, günah sizde jogası, joktu, size soğuksuz, erkinsiz de kaçanda, joktu sürgünde, Atatürk'ün olmasa, sağ olsun. Assalamu alaikum. Kazakistan'dan Almat kalasından geldim. Gün turgança Tatar tülü tursun, dünya söngençe Tatar halkı jasasın. Tarihimiz жазар болсақ, тым қалың, бөлшегімін Абай деген тұлғаның, Ну орманның ішіндегі бір үйім, есенбісің менің татар туғаным. Бұл ел маған еркелейтін өз елім, Еділ деген ең тоғайлы өзенім. Мұнда келсем, құстай еркін сеземін, татар жерін мақта бұлттай кеземін. Байланысым үзілмейтін шынжырдай, қонақ келсе қарсала бер қынжылмай, қанжардайын өткір сенің әр ұлың, қыздарыңның әр қайсысы мың жырдай. Бал чак-чакқа ешкімнің жоқ таласы, әуендерің дерт жанымның дауасы. Қолымдағы журнал қазан утлары, жолымдағы гүлзар қазан қаласы. Сан ғасырлар бай мұраңды сақтады, татарлардың күліп атсын ақ таңы. Ел бірлігі қазан менен ошақта, қазан деген күллі әлемнің мақтаны. Қонақтарымыздың bu ғажайып сөздерінен соң
жыр моң керектір. Қытайда туып өскен, бізге келіп өз татарымыз болған, татарша, қозақша, қырғызша жырлары білен танылған Бозарбай. Исәмісіз, қадірлі туғандар, қадірлі милләттәшләр, бәйрәм белән Тукайыбыз яшәсен, бөтен Төрки дөньясына танылган Тукайыбыз яшәсен. Бізде инде қонақта деп әйтергә кирәк, Иркаил Зайдулла, ул Татарстан Республикасының Язучылар берлеге рәисе, шулай ук Тукай премия лауреаты. Иркаил әфәнде, бәйрәм белән сезне, хош килдегез. Бәйрәм котлы булсын. Иркаил әфәнде, менә без бүген хәзерге заман шигърияты турында сөйләшә башладык. Сезнеңчә хәзерге вакытта шигърият ни хәлдә? Менә сез Язучылар берлеге рәисе буларак, әйтегез әле, безнең бармы өметле шигырь язучылар, шагыйрьләребез? Безнең бит инде ул әдәбият гомумән шигъриятка нигезләнгән. Аның 1000 еллык әдәбият дип атыйбыз икән, ул инде шигърият тарихы. Кылгалидан башлана, Кылгалига кадәр дәвам итеп булыр иде. Үткәнгә Күлтәгин ташларындагы алар бит шигърият. Шуңа күрә шигъриятның начар булуы бездә мөмкин түгел. Ләкин бездә прозада һәр менә без бит конкурс үткәрдек безнең президент хузурындагы татар телен саклау һәм үстерү буенча мәсьәләләр буенча комиссия Марат Әхмәтов җитәкләгән. Анда менә мәсәлән 15 роман килде. Демәк, поэзия алдан бара икән, без инде чагыштырсак, җиңел кавалерия белән проза авыр кавалерия, атлылар, демәк, шигърият югары икән. Кимәле. Аның әдәбиятның бүтән жанрлары да югары була. Бүген әлбәттә мин сиенеп атай алам безнең теге яшьләрне, Рүзәл Мөхәммәтшаларны, Лилия Гыйбадуллина менә шушы конкурста ул 4 номинациядә җиңә яулады. Аннары Гөлүсә Батталова менә монда сөйләде. Ханил Гилязев, һәм башкалар. Миләүшә Гафурова. Миләүшә Гафурова. Тагын саны кисәң бик күп, син аларны миңа караганда күбрәк тә беләсең. Шуңа күрә, әлбәттә, студентлар арасында да бик кызыклы шагыйрәләр бар. Шагыйрьләр сирәгрәк әлбәттә, ләкин инде ул күрәсең заман белән бәйле, хатын-кызлар бөтен өлкәдә алга чыга. Кызлар. Республиканың барлык каләм тибрәтүчеләренең оешмасының җитәкчесе буларак оештыру сораулары безне күбрәк борчый. Һәрбер рифмы чыгарган кеше үзен шагыйрь дип тә уйларга мөмкин бит әле. Менә шул чын шигърияткә ия булдым. Ниһаять минем каләмнән дә шундый мәгънә чыга дип үзен сынар өчен ничек башларга шагыйрь юлын, шагыйрь адымнарын кая мөрәҗәгать итәргә? Мөрәҗәгать иткәнче башта үзеңнән алда килгән бөек шагыйрьләрне күрә кирәк. Бусын татар поэзиясе, бусын дөнья поэзиясе, чөнки шундай менә мин күп укыйм инде, безгә бит күп мөрәҗәгать итәләр. Яңа велосипед уйлап табып маташучылар да бар. Велосипед инде күптән уйлап табылган. Инде әллә инде технологиялар, машиналар, компьютерлар дөньясы. Әлбәттә, поэзиядә шигырь язучыларга хәзер шактый кыен. Чөнки укучы мәгълүматлы, алар белә, поэзиянең нәрсә икәнен беләләр. Поэзия бит ул дисәң әйткәндә метафора. Метафора үзенчәлекле уйлау, үзенчәлекле фикер йөртү нәтиҗәсе. Образлар байлыгы. Образлар системасы, тел байлыгы. Монда инде әлбәттә ниндидер өйрәтеп булмый. Ул Аллаһ Тәгаләдән бирелә дип уйлыйм. Рәхмәт сезгә, Иркаил әфәнде, бик зур бәйрәм дәвам итә. Йолдызларым, оң сәхәрләр эзләп, bir күреп кона алмадым дигән дәрдмән шагыйрьләребез турында. Шәмсия Җиһангирова. Тукай туган көндә туган шигырь. Бик нәнидән белеп үстем җәмих эшне. Су ташыдым, җир казыдым һәм тиресне. Авыр диеп көч җитмәслек эшләрнең мин тибәрмәдем андамында һичберсен.
Кушкан өчен буйсынып мин вижданыма, урманнарда утын кистим кайшагында. Шунда күрдем сөйәннәрнең сөялгәнен 100 000 яшәр мәгърур иман кочагына. Күргәнем бар минем кара урманнарда, киеген дә, кошый, бурсык, тиенен дә, уфалланы тартып мендем үр тауларның уртачасы, текәрәге, биегенә. Булды хәтта бүреләрнең каршы чыгып, күзләремә текәп карап торганы да. Біліп үстем кара урман уртасында, төлкілерінің уйный торган урларында. Бәлкім шуңа, гәршә жыршы булмасам да, башкалардан моңлы чыга жырларымда. Кемнәргәдер ошамауның бар сәбәбе шаят менә шунда гына. Хакыйкый, мин бер эштән дә җирәнмәдем. Үз-үземне яратырга өйрәнмәдем. Җиһан таңга калып торыр эш кылмадым. Нәҗесне тик вüjүдемә юктырмадым. Әйтсә кемдер, синең диеп бу фанida яшәүеңнән бармы мәгънә, бармы файда? Кистереп бер хакыйкатьне әйтә алам. Үз-үземне югалтмадым һичбер кайда. Шуңадыр да, кая гына куйсалар да, ярарлыкмын җирдәге бар инсаннарга. Акыллары зәгыйф булган бәгъзеләрнең тамагына түйір булып утырмага. Фәкыйрлегем сизгәне юк һичкемнең дә, диеп тиеш инде аңа фәкыйрәгә. Рабихурдан кисәләре бүскән сайын, әгъяннарның рухан ягы фәкыйрләнә. Ошамыйдыр гамәлләрем кемсәләргә. Рас һәр сүзем, миңа шулай яшәү рәхәт. Шырнаданнар сафсата дип көлсәләр дә, я Аллаһым, биргәнеңә мең рәхмәт. Булсам да мин инде күптән бәлихлыкта, җитте диеп гамәлемә куймыйм нукта. Калганында яшәремне түгәл беләм. Әнкәемнән калган үлчәм өлге белән. Рәхмәт. Яшьләр дулкыныннан тагын бер шагыйрь, хукукны да, динне дә барысын да яхшы белгән Рифат Сәлах. Assalamu alaikum. Ramazan ayı Kadir kişilerin mübarek bulsun. Eyüp peygamberinin şişmesi. 18 yıl kişkeş ağır halde, sızlanıdan kipkeş küz yaşı, dişini kısıp bir tibüden çıkan Eyüp peygamberinin şişmesi. Ağırlıklar bassa inlerini, bir yutum su uçlap şesi, karşı yakta gül urgılıp dursun Eyüp peygamberinin şişmesi. Dünya ağar, мәңгі туктамас ol, исәр җилнең исәр исәсе, күңелеңдә тынмасын шул мәлдә Әйүп пәйгамбәрнең шишмәсе. Бер хәрәкәт кирәк авыр чакта, үкшәң белән җиргә тибәсе, әбел хаят хаҗәтмени булса Әйүп пәйгамбәрнең шишмәсе. 18 ел сыкраса да яраң, сызлансаң да күңелең төшмәсен, син табарсың baribir imanına Eyüp peygamberinin şişmesin. Big zor rahmet sizge. Күренекле шагыйрә, прозаик, шулай ук Тукай Шәгалим, Тукай энциклопедиясына күп мәкаләләр белән катнашкан һәм галимә, һәм педагог Рифа Рахман. Küte zaman яңа батырларны барлый бөгеп, жите кулда бармак. Оныткан ул бик күп кыюларны, шырың белән китү тиеш санап. Оныткан ил бер чак Исхакыйны, Тукайларны күрми кимсеткән ул. Һәм уянган таңда Тукай кебек Исхакый дип менә кем икән ул? Йокларга китеп яшәгәндә, менә кем дип татар күзен ачкан, милләтенә кылыч кизәнгәнгә ачык изү белән каршы баскан.
Bide millet dip cansızlanganda, şul milletke bulgan bitti tankşı, İshak'ıydır Tatar kıblaşısı, hem Tukay'dır mağrur bir sakşısı. Unuta il, koyşak batırlarını, tarih hatta sıza bitlerinden, batırlar utlu şeşek gibi, kapat şıta millet kukregimden. Küte zaman eydep barırdayını, tu batırım ilge bik de kıyın. Mene kim deyip tanı balsın Tukay, bizning şırının yona İshak'ıyım. Rahmet. Sultan oğlu bizning şairlerinin en yakın dostları Raul Şerefini, merhum Halim Jeleyni birgen oğul. Lakin ondan çıkan şaire de var. Ol oğul ismin tehallüs etip algan. Ol Sacire Süleymanova isimdeki premiya laureatı Fevziye Sultan. Yemli yazda birinci yeşil yapraklarga yılmayganda, tüpsüz kökte erip bitken jingil kanat kışka qarap hayran kalganda, bir seyir his, yaman su his çılgap ala, yeşlik uzdu degen uy bar yonda, gelir yazlar, gele almam bu alanga, tuzganaklar, zenger şeşek üser anda, şıbırdatıp kıyıp yangır yavup üter, salavat kupri, Kökten nurlar siber, ballı güllü kübelekler şaranda. Köp mü yüreklerde şatlık bulur, yaktı bulur küngüllerde, beyram bulur, uylap şulay sağışlarım taralalar. Güyalarını ak bulutlar üzüne alalar. 100 yıldan son kavat tuğup bulsaydı, yaş ülenni, şık tamşısın kursan idi, kırmızı kanı atlap bütüp, gaşıklarını siskendirmey, ormanın saf havasından isirgen şehir sen idi, etsen idi. İyi olmağız bar gaşıklar, bu uğrunda min de buldum. Hazır min kuş, kökte bulut min, kış kayılarım şit etmegiz. Sizning bilen min de sayırım, zenger kökni, jirni, sunu, hem Kıyaşını maktap jırlayım, yalgızlıkны izleyim urman yışlığında. Sağışlarım şatlıktan da tatlı mena. Sayırar kışның yürek dibişin işitem. Yemli yazda kıştay şulay ışıp gitem. Kileşekke hayır fatiha eytip ütem. Bizden sonda jir yüzünde çeşek atıp jimiş birsin her üsümlük. Yeşillensin urman kırlar, ağaçlarda kış sayrasın. Yeşnesinler, yeşinler gel yep yeş kökte. Jir yüzünde jır jırlansın, hiç tınmasın. 100 yıldan son, minim gevdem ağaç bulup üsüp şıkkaş. Jır tınlarmın, dik jırlarga kişi bulsun. Jir yüzünde jır tınmasın. Rahmet. Prozaik da, dramaturg da, prozaik da, dramaturg da, şair da, lakin bunday meydanlarda sirerek görüngen bizning Habir İbrahim. Rahmat. Xotin qizga madhiya, muhabbat shi'ri. Qiziq sunu uyata olmaz. Kun kechirgan jili uyong. Qiziq menga sening go'zal ishqi dunyong. Ul bo'lingan mingirlagan, yuzarlagan kesaklarga, shunga ko'ra mumkin tugul uni o'lchab hisoblarga. Shunga ko'ra seni izli, sinog'ini torta ko'ngil. Bilam lekin bu dunyoda umuman xotin qizni anglov mumkin tugul. Rahmat. Milletning şın kızı, iki kitabı hem iki balası bulgan kadirli kızı Daniya Nagim.
Мең кабат үлеп мин, мең кабат терелдем. Тик шулай да мин һич үлемсез түгелмен. Тарихның битләрен ачканда кабаттан, хәнҗәрдән бабамдай егылдым ак аттан. Казанны шашкыну дөрләткән чагында, күмергә әйләнде йөрәгем тагында. Дөньяны тетрәткән илкәем югалтып, тораташ булдым күк. Юк, булмас юатып. Манара ауганда бәгырем дә ауды, һәм кабат терелде. Терелеп хәл алды. Милләтем илләрен тәреле иткәндә üzелде бер кисәк минем жан иттән дә. Халкымның ирләрен зинданга япканда, өшүде күңелем, жылы шәл япсам да. Телемне авыздан йолкыган чагында, телсезгә әйләнми калынды чак кына. Мең кабат карадык үлемнең күзенә, яшеннәр аркылы үткәндәй үземдә. Үлемсез түгелмен бу фани дөньяда. Шулай да төн узгач, таң туа өр-яңа. Рәхмәт. Мондый кичәләрдә һәр вакыт янып, ярсып, чыгыш ясаучы шагыйрәбез Нәҗибә Сафина. Hürmetli milleteşlerim, üz sözümle sizge әйтмейше Тукай gününde kite almayayım. Kişe Kozan utlarının 100 yıllık beyramında çıkış yasadılar. Şunda tiyatr minberinden pışıldap kına biz isen deyip kışkırdılar. İşittim min kişe birau söyley. Шығар шықмас қына таушы, ұнытмадығыз мы дейші келі, біз исәнбіз деген тауышны майданларда біз қышқырған едік. Біз қышқырған едік ол шақта. Yüreklerde yalqın isen idi, utlar dürley idi uçakta. Bugün kışkırmıyız. Tavuş yollarımız yabılgan. Jıyılmaska, birni sileşmeske, pandemiyası da tabılgan. Bugüninde kanunlar da başka. Öz fikirli bulu dayıla. Şıdıy almay söz eytuşi biktiz. Ötürmenge yabıp koyula. Şuna göre kişi diyenimiz dışın kısıp kına ısıldı. Min kişimin, lakin onla kızdı. Kişi bulurga bit, kuşulmay. İşittim min, kişi birau jırlı. Yana jır bu, tugil elluki. Nindi köy bu deyip soramadım. Efyun işken kibik, belluki. Tirayunda elle hemmesi de aferin deyip dura şebeklep. Eğer başka köyge kuşak olsan, kişiktirmey tura eleklep. Hem yanadan, dağı iske yoldan, tepi tügel aftazakta, bıraşaksın yana gulakkasın. Şuna göre ağız gel yüzakta, şuna göre әйе пышылдыйбыз, yılanlarday gına ısıldыйбыз. Серік аренасы güya yaşау, şul kütüge sin de kuşul diler. Nişlim, kuşulayım mı? Kuşulam. Tek kütüge tügel, huşumda min. Kuşulamın Tukay ruhuna, doğru kalıp şagir buruşuna alsalar da. Utqa salsalar da, kuğsalar da kulak yolundan, özüme barbar qaytaşakmın. Ata babam salgan yolumdan, kişi bulup, jirde yaşaularının başka yolu yok bit. Işanığız, eğer gerekşeksiz kalmayık desek,
isem bulsağız siz. Kıyımşanığız, işem bulsağız siz. Kıyımşanığız. Rahmet. Hazır söz birleşek bizning hanım. Şın мәгънәсендә millet enkesi. Үзенең гаиләсе, балалары да күп. Hem onlarını terbiyeler için şın tatar tilinde terbiyeler için, balalar için şiirleri de küp. Hazır üzüz görürsünüz. Yıldız Şerefova. Bayram bilen hürmetli milletteşler, rahmet sizge şiiriyetini yaratkan için, rahmet tuğan televizini yaratkanınız için, Tukay'ını yaratkanınız için. Giyik ilmi demeybiz, İspanşa da beybiz, şit yat deyip durmaybiz, İngilizce jırlaybız. Üzümüzün tuğan diline şundi rahat tınlarga, birer İngiliz kızağını İrengen mi jırlarga? Madrid'da bir İspan yigit şitik tübetey kiyip bir miken epipe bilirgeydi bir de elle bizgine jırlaybız. Bizgine bizme milli gururluk bulmavuşu dünyada o bir bizme. Kadirli dostlar, Tokay'nın bik yaratkan bir gıybiresi bulgan. Ol tekke bir, üzün bek eri tutkan kişilere karab, esin kuray unayı bilesin mi? Deyip soray turgan bulgan. Mine min üzüm kuray unayı bilmeyim. Abıyım var şair Reşit Gatavullin. Ol da bilmedi. Velakin koy bir kişiler var ki, bütün gailesi bilen kurayda da oynayı, saksafanda da, başka oyunlarda da, Karmın'da aytkende yok, hem jırşı, hem şişen züstası, Tataristan'ın halk artisti Rüstem Malikov. Var. Şuna göre şulay aytıp bastım. Sünasın,
ahırısı sinsin asım min sünüm Dostlar, hazır mıddım oynalarında bik sirek görüne turgan, bik tıynak kişi, lekin kurinikli prozaik, şair, balalar yazıcısı, tenkitçi, galim, hem redaktor kişi, varsın birge sıyдырған, көп премиялар лауреаты Галимжан Ғилман. Hayırlı gün muhterem cemaat. Haksız iken üz peygamberini şiit yerlerge kitip izleme. Ağır şakta köngül tukaylarga, babişlarga barıp tizilene. İzgi dua unutulgan şakta, jimirligen şakta kiblalar, köngüldeki hisler şuşu izgiye, isimlerge kilip yığılalar. Mine sunem deyip turganda köngüldeki soңғы тамшы ümit çatkısı, soңғы тамшы ümit çatkısı tarihimde kıyaş bulup kalka. Tukay nuru, babiş yaktısı. Bu dünyada ruh kaygısı mine, baş kaygısı, boyuluk kaygısı, katkan bağırlarga yaşav bire. Tukay uyu, babiş tuygısı. Bir yugaltsan indi öz ruhunu, bir yugaltsan indi öz tilingni, bir yugaltsan indi öz ilingni. Hatırkeyin haman izlenir.
Тукай рухы, Бабиш рухы бір күн, олларыңа қайтып тізіленір. Рахмет. Хәзер шығыш ясаячак шагыйребез узак еллар читтә яшәде, хәзер Казанда шигырьнең фанатигы яшьтән үк яза, поэмаларда яза, кыска шигырьләрдә. Өстәвенә ул Раул Фәйзуллинның якташы, Балык бисәсе районыннан İbrahim Büyükdağlı. Sen misiniz tuğanlar? Yaşa şair, progres arba, kuşerine tügütsin. Tatarlıkta behen ılık, Tokaylı yigitsin. Tokaylık şın tatarlık. Dünyalar şak katarlık. Бұғауларны ватарлық. Хірлік татып, шалқан ятып, көкке қарап ятарлық. Татар жаны ғырурлық, бахадырлық һәм зұрлық. Дауыз ұтлар сөндірірлік, өлем шегіндірірлік. Сен милләттің жан қалқаны, фида йөрәк бәғірі, қаумен хақын көкке шеген ғазиз оғылы шағирі. Milletimizdin kileşegi turunda, tuğan dil turunda ciddi ulanışı yaş şairimiz Bulat İbrahim. Аппаратлар күптен шауып узды, һәм һава да бетте, үпкәдә. Кисек баш күк ага безнең тормыш. Кичә шулай, бүген, иртәгә. Аллага да килә таянасы, кайда диеп безнең якты юл, без китмибез. Шапшак караңгыдан сары кыртлар суза күккә кул. Урманның да китте шүрәлесе, ташлап китеп барды авылдан. Калаларда быел хәйер сырый. Былтыр мискин шашып акылдан, суанасы суларны ят итте, табалмагач алтын тарагын. Аналарын күрә алмый ятимнәр, заман изли алтын карагын. Караңгыда үйір бүре кайнашалар ушак тирәли. Кәҗә белән сарык бер капчыкта туган теленә кили. Әлләли, кергә батты мунча күрмәс тормыш, шитлегеннән ычты кышлары, мөкаддәс саз тынды уйнавыннан. Заман изде аның кылларын, әпар атлар күптән шауып узды, һәм һава да бетте, үпкәдә. Кисек баш күк, ага безнең тормыш. Кичә шулай, бүген, иртәгә. Рәхмәт Билза. Жырлары белән дә, шигырьләре белән дә, мондый кешеләрне алып бару белән дә безнең хәтердә калган, инде безне сагындырып өлгергән Рәмис Аймәк. Зур уен. Когда все умрут, только тогда кончится большая игра. Редьярд Киплинг. Дөнья буйлап тагын уен бара. Уенның да әле зурысы, жир тирәли ничә әйләнепләр, сыналганы, вәхши кырысы. Уен бара, дөнья базарында, кемдер алдый, кемдер алдана, кемнәр калыр икән күтәрәмгә,
kimler iter iken tantana. Üz minberin daulaganda dollar, yaulый bara rubl üz urunun. Kısık küzlü yuan ümit ezmi, şigen bula haman bırının. Adaşkanda uyun kırlarında, sataşkanda iman kıybılalar. Kıygak kıygak, adaşkan kazlar kük, kangıldaşa, kanlı kıydıgalar. Şigelerini kısa devlet şigi, canını taptı deccal iri. Nişen şeken indi buğazlarda, zur uyunun kanlı tiri. Yalgan atlar, buş vəgdeler indi, taratalmaz şipke şiklerini. Bir gınaksız gımırkeyler bilen, siplenedir devlet şikleri. Uyun bara, uyun Evropaga, şıplap yapılganda tereze, aşıladır katlam katlam sirler, juyuladır gıman küreze. Yaratmagan ilde yaşam deyip, kimdir anda suza jırıvın, kitmi bizni kilimişten gine, mında dimin nesil ırıvım. Kimsin anda hır irigin buıp, üz balasın yatkam şiit kürgen, can peresi, gaziz vatanın da, yaratmagan halge jitkirgen. Uylar uşağımның yalkınları, yüreğimni kintin yalmıyla, eti eni hem vatanını jirde, bir kayşanda sayılap almılar. Renjitilgen janda nefret hissi, kara pork kibik değilgen, niler kitim, niler ümit etim, tuğan tilim kisken bu ilden. Canlar kıyıbışkan yedire kibik, şerdeklengen hisler, bağırlar, nindi oyunlardan ubulganın, bilem iken üksiz kabirler. Zor oyunның oyunşıgıdır biz, şırsız şırның, kıysiz şırıdır. Kaşak canım ak tasmasın tağıp, kintin davlı yeşil koridor. Oyunlarının nindilerin gine kürmegendir indi kişilik. Uyun artı uyun günahlardan tişer sıman kükler işilip. Uyun artı uyun hiç tuktamay tarih tegermeşi eylene. Kıyın artı kıyın barısı da kırılganga mekir heylege. Zor uyunның bulmay kişkinesi, zor uyunның bulmay uyunu, tik kişkine kişi başkayları, tatıyanın inin kıyının. Uyun bara uyun dünya buylap, uyunның da eli zurusu, jir tireli nişe eğlenipler, sınalganı, vəxşi, kırısı. Kadirli iptaşlar, şiirini uzun ip yazıp bulayken, ana kıska şiirler de var. Bundan 650 yıl ilik yaşagan Seyif Surayı, onun da yubileyuzda bulay deyip yazdık kaldırgan. Bir bölmege sıyar 12 mihman. Buna bugün sıydılar mı? Bir kıytağa sıymazdır, sıyışmaz 2 sultan. Sultan diyenden son kaderimin bir jigit sultanla yaş şağırga söz bilecekmin. Hem isme kalt etip 50-60 yıllar elik şuşu zallarda, şuşu meydanda yangıragan jır iske düştü. Bik Irak'tan sızılıp gelgen bir güzel april tonu birgen idi seni bizge. Ey şairler sultanı, şairler sultanı. Bu yangına basılıp indi 3-4 tilde tercüme edilgen yazmış yılı diyen Roza Tufituğlu'nun romanında bu jırının tarihı bulay eyle.
Ularına köp bir kolga sürgünlerde bulup Gülsüm Kamalova, Mustafa Nuhman hem Rüstem yakın bilen tanışra. Hem onlardan ötüne yazığız Tukay turunda bir jır ul bit şairler sultanı dey. Şınnap da biz şınabız. Ul Tukay'ımız gümürge şairler sultanı. Biz kim bulabız indi? Biz şul sultanın ultanı bulsak da bir de ziyan yok. Çünkü ul ultan da Bulgar ultanı. Şın Bulgar'da yetiştirilgen bұрынғы səhtiyen. Şuna göre de sultan sözü de bizge büyük kadirli hem sözlü min en yaş şairlerimizden birisi Jigit Sultanı Fenil Hilajev'e veren. Assalamu alaikum. Nindigine cevher bulsalar da kırılı iri olmaz. Şırdan şırğa koşup utlar kişken sözler dilsizlerge iriş almaz. Milletimnin üksizliginden de yamanırak sukbaylığı dilinin. Tatar bilen Tatar üst dilinde anlaşmasa anlaşırsın. Kimim? Utlar, sular kişken kudretli söz İseneli bizning bilen dilde söz kıyıla kalem işlerinden ak kağızga bulup cümle cümlelerden tuğa fikir, suret, jırlar tuğa, edebiyat tuğa, ütkenleri şanlı, zarlı, gərli, kileşegi, şımlı, ernim şuna. Sürüm aşa, kuyu tuman aşa abaylamak bulam, ümitimni. Kazanımda hissi yutlar balkı, şiiri yutlar. Demek, ümit diri. Yansın lavul balkıp, yol көрсетip, yaktırtsınla yolun milletimnin. Kazan utlarının yaktı nuru, ilham dolu, saf, edebi dilim. Rahmet. Kadirli iptaşlar, hazır gadettekiçe bizning bu büyük motor bargan şiiri mitingimiz onun ahırı Tuğan Til bilen, Rüstem Malikov bilen birge kuşulup Nerse bildim seni tuğan til arkalı. Hürmetli tamaşaçılar, şiiriyat beyreminden tur efir tizden tamamlana. Ama beyram ahırına yakınlaşa, amına şın şiirini yarattı, hem şın şiirler her vakit devam etseydi. Kilip gitse yılga bir tapkır her kim bizning Tukay yanına. Senin yanda yazdan kışka kadar güller balkır idi gün sayın. Eytir idi iller, kurşi nişit, siye halık, özünün Tukayın. Tukay ol bizning yüreğimizde. Biz Tukaylı halık, biz Toktaşlı halık, hem Tufanlı halık. Kileşekte de i tuğan til, i matur til,
әткәм әнкәмнең теле дип тыныч имин тормышта яшәргә язсын. Киләсе очрашуларга кадәр сау булыгыз, хөрмәтлеләребез. Бәйрәм белән сезне.